wa makanesa kiokoni cha umundi ethane tuambiye imwe kilungu cha muka mwendoni wa saa 12:30 nitusongete twamina mauvo twamina mathangu nayu unenania wa imwe kwa imwe otondo twika kila wakele twitha twikomana na atongo ikivathukanio va tukanenania yulu wa maundu me kivathukanio ala maendeye ala meotokonia ithita andu muno akamba na Kenya onthe kwa jumla va Mutongo TV umunthe niulikanya kana twi wa keli matukuru ni 31 mwezi wa katatu mwaka wa 2026 ni muthenya wa muthia wa mwei uyu wa katatu unini ituku imwe ya mwei wa kana na twi wese ituku imwe ya mwei wa kana ndo gwetha kweli une na kukwithia kwitene ya ndo isethia ndo na kengo ndo nini foods day na otaya kwitene wetha we metho na we ritho ya ndo isethia maundu amwe maikoneka ni wetha uimana kwa kalibo nthe no kilungu ki na umunthe ne tunanese yulo wa campaign yende ya mwika ekwetwa Niko Card tondo kona kioni chaku ni kana nene no tunanese yulo wa campaign ya Niko Card. Niko Card ni wala niona ambiwe ni amwika wa kwiyandikithia tako ni euma kura muno amwika manziawa ya Gen Z na mwika ala angi onthe me unguo wa kampeni esu ya kwiyandikithia kwa wingi ta akoni makura ungwa eseso ya Niko Card na yote ina umwe kati wa atongo ala maende na kuthuthia mwika ala matongo esi eseso ino ya Niko Card na niwe patron wa Niko Card ile mbetani ya ukamba ngomonenga mwanya au manye wewe na ikundo yeva yulo wa amwika kwiyandikithia atako ni makura wena kudo yiva yulo wa Niko Card na wena woni wiva yulo wa kwiyandikithia ta akoni makura likana IBC ne yambe iseso ya mithenya 30 ya kwiyandikithia ta akoni makura IBC yume isio ni kivathukangani wa maende na kuandikithia NND whether ndweza kwiyandikithia ta mukoni wa kura no wose ivuso isuna kwiyandikithia tamukoni wa kula kwa undi siwa wena kudo yiva yokonia ukoni wa kura na kana woni yulo wa maundu ma wandikithia wa akoni makura utumani wa kuni kwa ile itatu kenda imwe 5 na ambayo utumani mkuvi vatendevi na ndeni wa mitandao yitu ya mikumu kanilie wa utumani kwa ile itatu kenda imwe 5 ambia na ndeto Mutongo TV ni ngona utumani waku na ningu usoma na ende kalivo tutambanye nginya muthia. Yes my brother ni kwache wa mukie nesa kwa cha umundi na ya muthia twaiva na kuni mwaka mubitu na ende bound niona no masonge to nesa ni kwache musio chambe tingethi tuyambie ukeli museisa twambie museisia wa Mutongo TV na ukethia kiokoni cho umundi wi balawe na umundi tililikanie kana andu maitu ni mailite ni kwithwa mekadi ni kana maikatilo netina ni kwithwa nthio ntheyu twende na kunena kuhusu kwiyandikithia kwa kura kwa uteithi tikamine isaye mwe nitikwithwa tisungiie makulio maingi na toivania na tama nayo ikadi ni yake yeah ndo namba litabia masito ni Felix Wambua ni mwanake mukamba kuma ba mwala bandu beta wa monyo. Asante. Na tuiba twende na kunena nia kuhusu Niko Card. Okay, na ndi Felix karibu sana na oinge nene siwe mwakati wa atongo ithini wa ikundi ya Free Kenya Movement Yes. Na ndi Felix imwe moto yambia nenda tuambie na kicha Niko Card. Niko Card ni chao na niki ukonenwa muno bande itu ya Kenya kwa unondo wasisia kila bando ile Niko Card kila mundu ni Niko Card Niko Card ni chao na idea no inaumia Niko Card ni idea no kiena mwanake umwe waitu itawa Alan Ademba umete ngaliko cia kibera ba ilobi na kindu kicha umanie oilatina lilikania kana nitukite ingi June 25th ilati thia watililikana alama itu mananda manete mowa wa maumia alama utwika mande na kumandhondo meko compensation na handu makulania yo neti umela ingiti ilelo ni tuwawe yo neti umela titona kubindwa maundu hata yo manakula ndi we uko kadi nundu bayo ndungi serikali tona kubindwa bayo ndungi mutona kuete change
cha kwisila kisomoni kwisila uitini kwisila kumanda kwa wea kwisila kumina kutekwa nyara kwa amwe maitu alame une na maikosoa serikali kwisila sindu mbingi ila tikuona na police brutality sio ndesi ithela tenesio kula ni yona Kenya kuyai saithi wakuwe kwina katibela ya serikali no ibendwe itina wa miaka 5 na ibendwa ni bailete ithi wandu maikuna kura na kukuna kura kuku kuikunwa ni mundu yeyote kuikunwa nula wiyandikithitie so takula ni we uko kadi tethi aingi maitu mainai nasio na endi no itasia kila mundu ethiwe kadi na ethi wandu ina kadi we musaliti wa undu tekwenda kwika tienda kwete MCA mweu MP mweu governor mweu senator mweu na musumbi ba yulu ne bobena thina muno nondu nitisi sindu sio ndesuma pa yulu be musumbi ithea nete kuni yeah kitumi kinene cha amwika nondu wansito sisi ya ibindani ino na mabinda ma witina twase usakwane no angila miongole na ile pena kivathokanio nondu wasisia amwika ibindani yesu tuyaona maikwe yumilia ta ibindani yi kitumi kinene cha amwika yukwe yumilia ibindani ini cha muno cha oyu amwika kuyumilia kwiyandikite ta kwenye makura sindu sionthe ngi utabia Erastus na mwithukisia sumanitwe na protest ila tina ina sisi agency maandamano na pawiti nane no nethia andu my consent na finance bill maikumane finance bill ndini wayo yichao ila 2024 manesi yekwewa ai mauta imeongelwa ingi already manongeletwe mesa kwewa ai court no kuongelwa kwetu sindu situ house levy sindu si kwetwa sha mambe yotilwa sha mama nao kumbe maisha maitu meba ballot paper na nikana ma participate na there mambe yekwigara kosa card waisia withia ona pe millennials aingi matena card nundu maina consent manona asia ino maile toto sakuya maisha maitu lakini katiba ni tunengete mwana wa mina kosa kibandi iwithia utona kwika otwi no otwi ukabindwa maundu alate kwenda yuma kabinduke na jote kwasia ona bukwa kumusia induke kale na mundu utena kibandi nduke kale na mundu utena kura ona kanisa ni pastor mathuthi andu mama tabie ethiwa ni mukwenda maisha mekele nesa ngaiye kuya yolwetu na itusebesia balate vitamina pa ungu asua maisha maitu mesegwe ni chao ni kadi ona waboyata shandi kadi ona waboyata uiti ndukaseoba ona waboyata kisomo kikaseoba lakini wosakura ai kisomo kiuseoba wosakura ai uiti nukuseoba wosakura nitikuona mahuya mayoka kwesila industry kwesila mepea kibathukani wa serikali ni kwethiwa temanisha tienda uthio sakwandwala mekwete chao mawihazuku yes na kwebinda hii hasa tuonena no asebe millennials matena kura anakuyangi ona mena miako mingi ndio wa idhangu ya ndisome idhangu ne 1.2 million a Kenya mate yandikithite ya platform amwika ayo margins yangi mate yandikithite unaona niki amwika muno matethitwe makwiyandikithia ibindani ya bwiti na ndicho kithiro kimasia na nimo methana utalo munene wa population ya Kenya twetwisia census ya 2019 utalo munene wa mwika around 75% ni amwika ni wona nikisie ni chao kitu kithitu kituma amwika mate yandikithia ta kune makura nisi pesi ndimo tonete cia kana mwika witu with our patient ona wathi bala ine wina womesio nukona chuma kithelu tinai ba obviously wa masako wa ABC team mobilize na tiasi andu me yandikithie within mundu ngama 20 minutes ewe kalile muno nesa kukita kwa officer ma ABC timande chao ibela timande kibu na paya mende kwa beka lo babinde tu wathita kuya kuonge lobi withia ni mabingu ya radio yo mambe ya usunga o meola inene lakini bamwe mwegata so menda sindu ila entertaining menda sindu ila sioma with TikTok and then utavya langi webula inene lakini bawe wachao zimasimo anyway muika trends sio ni different na ila siatene especially Gen Z na tukite Gen Alpha nongi na tatema elder brothers mo na tita asia imo with nita manambe tuo yo na sindu ila mendete kwa unity kukulia IBC
yongele chau yongele clerks ni kwithiwa ya mokuongela clerks tikoka na toka withi angi nimekusyoka mateki tata matei andikithitie nitinonie Kakamega kamwili tukayumila kake nondu pai machines na pai clerks enough kayiyumilia kakasya nenge machine na kakaende ya kutetheesya chau ko muika woka nenda kwithiwa mea nenge mwana wa kwika chau ku participate ndini wa sindu hii na kindu nasya kwiti nani manona ni kawaida musiaini wa ilo nzomethia ni kawaida musiaini wa ilo ndivya fees na nazo mana ilo wata wea na nazo so mie unengiwe basari wa mina skulu ndwena we no so mie wa mina skulu no isivitale ukatina kuangaika ni witi kana ukethia we ndwena wea na musi wa kuno sia ya maitu akwange mena sukali angemena issues ya cancer menda kwa matherapy chemotherapy watoto thiubanga laini waisha hii expense na mbesa ila ukwetu ndwe nasyo so itesa kwesilia yo thina witu nimo tasya kumbe thina witu umanana ukoni wa kura kila kindu chothe maisha maitu me pauma obaniwe na chao na kurela itu koyu masya nitikwiyumbania tithe kadi nikana kadi yesu ikatutonethie kwikata kuthi kupindwa maundu thini wa ballot no ane nayo lowa ici awazi amwe kama ida patient kati wa sindu ingi nayo nzama ya IBC ninonie isione kiwathukanganio ino aweta ta example ndo ono mwana ya masaku watu entwade kila mwana eselile inonete kuonge muika nginya hivi kama ndo maofisa ma IBC ayasia yumba ikalikando ange kana kwatuka ukaiyo yes ndo cia muthembo zame osa kwa ine mvaka ni yomba neti ondo violate kuandikithia utalo munene wa muika ula wende na kweyumile nitisi IBC kwa kuma usakui wa IBC ete nayo nzamenza ute nayo ya IBC ngino mundi yithitwe na mathina maingi na tima kulia tafadhali methe tayari kwa undu witu maikethiwe meamwe ala menda kutusiia nukwithiwa ila wathi kwiyandikithia no ithia mwina clerk omwe na saisu laini we na andu yiana withia tiosio IBC ithiwa ina enough clerks nitinonie yu kuna ibinda ya kuma last year ngina iso na register and then wa constituency offices withia andu ingi mayobikiwa chao na pia IBC ndineka enough sensitization ekaithietesie kumila na tambia kwi andu ikai umila imwe kata mwasekura pai mundu ukwibwa nika nao sekura pai mundu ukunengwa kindu nika nao sekura waile kosa kura wesi kana niyo ikwaka nthino na IBC tamuvea ula withia we independent ute mwangaliko wote wa kisiasa ni wailite kuonania kiu oyu ni kwithwa ikwi by elections nitonie weakness ya IBC na tona kwa kweli nipeithia bena thina nicho taisi tiyumilie kwa wingi nikana ya thiu tusome ya results itesyo timataviai ona nitiyumba nitie kutala ikura Erastus tika matethesia maikone tatikosa kura situ sia mana taisi kuwa kadi piga kura linda kura nongwatia kuwa kadi piga kura linda kura asu ni maundu ala tiende na ni process tamina kosa kadi no tekulia IBC itutethesie kwatia katiba ndu kaitie wikale 20 meters away from the polling station nikana within nitene kila jao kiende within that environment ko IBC ndile kwithiwa me amwe mautusia maile kwitha me enablers ya justice maile kwitha might motivate ukethia ethi wape bandu menda uthi campaign siani kwita andu makuna kura andu ala nani partisan matena ngaliko ya siasa maumelemetwa chao melaine mose aini tama ima mose andu ala ma comedians madinamo maumalukeleloni mateketi andu ma entertainment andu ma register andu nikwithwa budget isu siethabo na kule sienda aba yue ni mwaza kadi no aze toze kadi tukone kura andu elinda kura pe kupe andu me okula ni okulia nene mwa mwika emergency na mwika on they twaze na mwika tu ni youth ondo ni kwati wende ndwe njenzi kwa we lakini we bracket ni ya youth na langi onde ala tuwase kura yes ne tuwase kura osakwani wa matuku 10 mwe wa nyanya mwaka twendete yokure tuwase tukoneo ikulo ye kunondo kwetwa kula yes amwika ame aze tuwase kura
me na mundu woi kana twikoniao yu kiu nicho chailite kutelemia ala metweme traditional politicians nikwithio muika ukamuka wasiti kunianganya no siwe mekonia ni munonie kila kinaendeie ebinda ye Sifuna wambie kukwithwa kuma ODM na muika masia sisi ndio Sifuna na yatuika slogan sisi ndio Sifuna wathi naro kwithwa kila bandu sisi ndio wai Mombasa ni munonie so sisi ndio Sifuna Kitengela ni munonie kila chaende sisi ndio Sifuna so ni kulia ndongo isitu sio kamba sio onde si the si tayari for a shock ni kwithiwa tiasia tose kura tikwa sia tose kura tinenga andu angi tiasia tose kura ona itu imwe tikune ithien amoika ni kwithiwa ethwa ni ithitwe i systemic problem na andu amwe methitwe me system ni tamatunga puthina ukaendea wiola wio what they can keep doing we kondo ndino na formula mo weke sabu na formula wabetia weka na formula isu ndio maikata kobetia wingi kujebetia so twende na kwika ona training sia leaders na nuko na sindu siku itwa new generation of leaders nuko kwa united opposition nuko kwa Kenya Kwanza two terms kwa one term actually kwa groups mbingi sianikite kwa one term kwa two term kwa new generation of leaders na bado kwa andu angi meredi ona before election kwetha thina maimanda manone na ni munywa mwikai katika groups isu ndo kwi wa mwika ngwi wa mayasi two term kwa mwika ma one term niko maana sinywa mwika mwanikite yu kila tivo tembo kulilikanania siendo ila tesilete kuma last year but one kuma June 2024 yoi uyase two term no lilikana siendo ila siethiwe andu aimwe maitu makwa ona maba masaku Rex Masainda umete pa masaku ni molilikana abductions ila inekiwe andu makaamana kwa Kitengela 3 ila ni Bob Jagi Longton kwa Bernard Kavuli wa Kitui pe Billy Mwangi pe amwika inge na mingi yethi wabakware o yundi kwa scandal yende ya Kericho yundi mukulia baitu angine makolile skulu universities nengi mbesa siteo release wae ethwa we bengilima na tatwe silikali ibengilima na tatwe no kwenu ona baimbo yitewa withia silikali ni thokwanise kila kindu ndimukulia nimukona ndu kwi nanza isu yukire niki nikwithwa kwa isaidhi wa mikakati ya ilite tikiwe madams makwima kweka tena si wa muika mena vina maile ida mayemea ndikulia yomba itu nimukulwa paya undu andu inge metiki sienda kame na mwewa shoot to kill mwewa asuni terrorist mwewa ni mu compensate wa yu musiaini wa aise mwana wake nikabulike bunza onoka munembesa sianata mwana usunda ko kilaingi so chabata revenge ila tutona kwika amuika nikuhakikisha kana nitakuna kura ya obetanga chao utongo yosio na atomisi no suta twethukia sia nondu kweke methukia sia lata ise reject finance bill metha mekiata maubetangie kwa ukambata ile to nikotiwe tina ni muthuthia mose kura kwa wingi especially bakathiani bena thinene na tabiwe kathiani mwala kwitu na Masinga isu nisio constituency sia Masaku ila si register sita namba kupik andu mekona tita maileo sakura nekwati yuni kumeyo ni situngi wengi na ward level yundo kweba tikiti uke Masako ndo kweba tikiti ikangundo ndo kweba tikiti mwala pama kuta no shopping center kana Masinga kwa ofisi sia IBC yuni the yengi na ward level baitu yuteo save so je within miaka within a 30 ni nini kwa tele miongo ile akaenda yu na mpewa ndo alama sia last minute tuyumile kwa wingi kaboti yewe ya mutheno mwe uthi wose chao etha ni wandikite mundu munenge mwana wa muika yose chao ayose kura etha wendukane umaluka nitinonie ba Masaku maimi mundu aitia mundu akoka akeyandikithia kwiyandikithia ona gwikumina na teke 10 wamina yandikithia wisioka nikana withie nitabetanga thina ola tina guo siasa no ise Kenya hiyo saithia sindo cionthe cilikwo siasa niko kade mwambia no ni mithenyeli etatu muthenya wa kana negwa president onake acia niko kade atongo ima United Opposition namo
niko kadi kila bandu na ateti meje vila ona kwa social media mundu asevya poster yake ayandika niko kadi je wewe yui kiche ni munambezi ni wetha kina backup ya Oteti behind the scenes kana ni nani political kabisa but no ateti malikele muno yulo wa niko kadi kila kipo ni mwisi kuma ibinda ya protest kila kindu chonde ki rotate with the protest ya 2024 nimwoni ona ateti asuma opposition maenda ku own the constituency no ya Gen Zs with the nita mame on lakini yale ayebetanga sisi tuko partyless tuko leaderless angatia na ila ukona DCP my brand ngali sio ikiandiketu niko kadi je uko kadi ukona ateti inge maya sema wako kadi na kadi hizo medhito nayo for over makunete kura more than 30 since independence kadi hizo matuwa nayo make it hata nayo paundo kadi lati nayo ni kuete change ithi wa mwithukizie that we ready kana kadi lati nayo ni kuete change ni kwithiwa tinambe yesindu iti yetwa activists mungatia na utesa kwithia activism mweno ona mwakwatwa mo meumila media ni for cosmetic ila kuona ni mwemwe ni kana mawini ya sympathy vote na maimotia lakini keyo keitiwa na teitiwa na makwani tuzemba ni amakoti ni chao takwani ya Rex Masai na iko last week no yende yake na no yende na hiyo pe ngozi hukumasi yao na withia sindu ila siendewe ni sia they are thinking of next election not next generation mo ni Messi letiondo me win next election na itutisi letiondo generation yene kwikata ikupoa pandu me leaders me tormentors nundu ni matu mislead ite ezwa ni ngaliko sia Kikuyu with ya tribalism kila mundu muona Gen Z wa Kikuyu no likitwe nikasumba ya na ilengwa ni Gen Z na ne DCP ukamba na ilengwa ni Gen Z na ne Wiper wathi Rift Valley ni Gen Z na ilengwa ni Totam TV on that kila te common tiandu na tiandu ni tiwanza tiandu kisomo nikikwema kwitu ithi on the tiandu abductions ine kwa kamba ni nekiwe kwa Ekuyu ni nekiwe kwanza luo na mathina sume common ni mama tungite bamwe na tikasia hii we na lengo yaku nene muno ya kusinda kibila ambayo ikalote witu nicho taite niti kuthi kuete leaders among us ourselves tume from activism tambe kukitana na to kitana teisebya tasi masaku Erastus niwete kata teone kibila tadhi baba tasi kama unwete kata niwete ukampeni Felix wane ni angewa ya partyless leaderless kiuno take ya 2024 amwika genuinely ama Gen Z nywe keke motwa izi ni tribalist kana maina ukabila nondo ni waweta mundu abao kamba ainangale kwa kuzite ngale kwa ya mheshimiwa Kalonzo kwa Rift Valley mheshimiwa Ruto twathike imani DCP na kula kuonge Rigathi Gachagua amweka kweli ni tribalist nondo hii mume tu ambaye kipatoka nyona kwa siasa cia wa Kenya iko na wakimbai amwige mwendaze yu pe muino kabila ukabila ni wina minene muno nthini wa Kenya yaitu na tiso bikia bandu ithi ni tabikata Tanzania balaba te ukabila mwingi ni te ukwebinda ya sana kwithiwa ukabila wa etiwe ni kuma independence kuma kinata osa kibila nundu kinata osa kibila ambie kwa kamwikuyu wake na icho ona akenya langi mena wona mwikuyu ndiasia une asiati pe andu mabangite ona kwenda kukunia silikali la yibo tu mapanish mwikuyu ngwa usitio ukabila pe andu mebe umaenda kita kupanish Kalonzo nundu Kalonzo ni wa 207 ni wa MA kusupport baba asemba pe andu wethi asindu ni mbinge na usino ukabila so palaba bikitwe ningwasi ukabila noende na kuonwa momo eti na umalukita ni kwithiwa ila muno ni kwikwa abductions Kenya yonde ni kulikwa nikiyo na Kenya yonde ni kuandamana jene mukamba ila Nicholas Oyo na Bob Njagi makwati we Uganda no ni line ino hambe ni kwithiwa nitisikana ni taile kutungia ni andu aba yu ukabila withi ya oba Kenya ila wona maumaluka Kenya mwathi Uganda kana mwathi o US kana withi ya mwe family
lakini mwasi okaingi ba musikila mundu aisi okaingi kala kasukuni ka chao kae koyo kasukuni ka chao ka kamba. So at the end of the day niti kwithia maundu makipinduka omuno. Ndithukisia one of the leaders Ndende Nyoro muyumbe wa Kiharu ease kana politicians muno ala me serikali menda kulikilela iseso ino campaign yenyu ya Niko Card nikenda megeletwa sabotage no mukwata ndituzumba ukanasia leaders menda olikila nikenda manange kiche ni moto hizi nitene na nitesikana serikali itumia propaganda na kuika counter ya kila kindu chonde mweka nongina neyumilivu mefanye meimwe, lakini eti natama mata bisinesa kadi ila mena ni red card kadi ila mena yoni ya uwani, kadi ila mena yoni ya abduction, kadi ila mena yoni ya ongei, kadi ila mena yoni ya corruption, kadi ila mena yoni ya kumina kisomo, kadi ila mena yoni ya kumina ona witi. So kadi isu mekale nayo tinela yitu inde tesi kanani kudhiku ete kisomo chamana tesi kanani kudhiku seo vya uiti kwambe ubetangwa sha tesi kanani kudhiku betanga house levy ni kuidhwa alamena payslip na vinye kadile kudhiku ete mawea ti hakikisha kana halimo ni confirmed kadile kudhiku hakikisha kana CBHs ni siya si honored especially siya nurses na doctors na even lecturers university lecturers asuna andumethi itu makina magwa muno matuku maingi kwisila CBA mara myake isongwa mbe myake 3 so all Kenyans on the mama ndi my labor me card timu ika peke yake na kadi ino ni kadi ni ya ku encourage muika wasekura nondo ila kunekyo by election ba masako pana trick ye ona bai muika oneka jenzima ina kuna kura kuya Meru ni ti Meru Embu Patrick muika winekata wina kuna kura na ito tena meye tiyumba nito kuna kura ile kedha ikiete regime change ni kubeta serikali mwetengi nicho ukona yukila mundu ni Niko Card yo nata wakasi athini situ tena kadi nduka yeki ya wale ni kwethi wa kadi yesu yemaanisha everything in our life everything yue mwenye utro inu andoma Niko Card nondo bagenya na kwa sendo bingi cheki ya wasiasa na etha mwenye utro is sustainability mwigalungi nyende ni mwagwati yungi nya 2027 tienda kwamba kwenda withi andu ni mama na KT kindu sponsored ni kwithi wa teyumilia tikoka na mao tikanena nenu na tikathi teyumilia tikanena mitandao ni tikathi tikwenda kutwika andu mangania nongwatia nondu patwika who feeds you controls you ulokuithasia no wikara okulunga ondo ukwika maono kana tuke bama sakutiwe tondu ninye ni mwikiye ngali mutana na ina inye asiye MP ninye aye tithi mwala tasi tondu nu asiye MP ninye aye tithi bangi asiye ngania aye tienda kindu chambe mwene ndiamane ni jukumu yake, it's a constitutional right na witha we mwananchi responsible wena chao wena kura na nduka ibweni kana kunekura na nduka ongweni kana kunekura nditi siveo andu malikitwe ba katika tini na monie na ndi mavitha matumetwe UDM uthimosete kura kundu kibadhukanio malike payroll ni kana ibinda yavika wewe Ruto no kwatie 20% ukamba ni kana moya ngali ya masie then ngwatie 20 bakwa kwe tibona ni lazima nesinde so sindu isu tiosa kadi tiosa bado tiende na ulan tukola tulatwethia wachao siasa nondo kura ito ndikoe wewe sure kabisa oyite ya Raila lakini mala maingi ndeno goze yani woje lakini ti nengi ndabungwa sava kwekewa bingu ye sava ti thatamani ko ila yibo ni ya amuika na amuikala me advanced even na technology no niona TikTok ni mitandaoni mena system ikote ya Bitcoin ya elections ya kutali results na kila kitu kwa utayasia tuko kadi ni kumaanisha mwene ndi ndakethe na wia aingi mazisia ni kura isiako niwe paike ndo takiu Felix Bege ndio wake toja kana mbesa abe mutaalamu umwe wa siasa rwitha nange kilunguni che kumbia siasa wasi atwika underestimate twigeza obodi abina wa mbesa ya mbesa you are mwika aingi
nyena kuni tweze neza kana maima buyane na maina mbesa in short nenge kwetha ule wakitha wote buyane kwa wina mbesa na ibindani yazi ukotha kuka atiti ame serikali ni ona alame oleine alame na mbesa mayoka mayotumba mbesa pa Felix wando mbea amwikala twinamo tukwaze twose kura maigatho wisi kila tigwika kiai kwa ingi kidogo nongelele no likana Kasmuel Makwere no molikana maina ke street taina gele luni yes using an example ya one of the youth amwika no see in this space till ya wape mondula we umete ko kitianthi yake na pe mondula kwenda au meli yake totwika celeb a trendy oneke etwe anengwa mbesa na palani bikite na palati bikite tikomanete na siendo mbingi na icho ngwenda tutavye muika witu kanae yo kisomo kaini chathela nwesi mbesa isu si uyiwe cia kisomo ni cio gukonengwa na kumwana unu watwikie ndia yo gusokona no lili kana no naendie sibitali wethe linda mama ni abetiwe linda mama ni abetiwe no lili kana no naendie utwaite mwana waku grade 10 wethe ona mabuku windukane makakwasikana silikali teredi na kileko yasi withi ukethe andukane mabuku ma grade 10 maibo mukekala mukewa yeye koka moi fulani so ila tukwithiwa tuchosa mbesa tiithiwa tikima eithia mbene ila tukuna kula ni kwithiwa ni mbesa unengiwe Gen-Zs pala mabikie ni kwatia nunonie Ademba kwa TV ni aine na kasia nitinengiwe maloli ona branded na talea nitinengi na isu ni sio mbesa ni mukome sia kulea kuno kuolewa vyunginya moja you time kulea generation sio kete ikaumia kweka maumau nimetikilile manengwe tumelunda ni koloni akapenguria 7 tayo mukamba witu airo eta polunge kapenguria 7 na 6 na 7 polunge yayobo kweka ni wetikilile atwilwo kalonda kinate tha bineiwe polunge yakwatiwe nundu kuna mukoloni ula wenda kuomesia kinata onake ekwepo ndini so tiasiati ni binda ya ulea mbesa nundu ethiwa ni mbesa Ruto nacio cionthe cia Kenya nengi nduko wekile left right center State House inetha na budget ya 4 billion within 2-3 years icio 17 billion mbesa iwe ona tasienda hapa ticio isi kungama ku itani si kuiba mbasi cia skulu si kuando imetwa mekuta none no musisi ya mbumbano tele sie kwa ni United Opposition mbumbano taila sie kwa ni linda mwananchi mbumbano very organic andu meokita kwiyete mombene andu meoka kwiyete ni kwithiwa mena chao mena bata na change onangi mete wa ibasi makalea makaete wa mbasi ukaibwa ni kanodike so onangi ba mulolongo malambiye mo maenda maka kiteo sombesa isu mamine thinola we musie o mesi bala mekata kuna kura pe ando inge pila we ambasi ni kuiwe mato wa State House malika obu mesi tendete kwa baimutu ninguthi niko sengili 5 na kwa ngili 5 ninaibia mwana wakwa day school fees na kwa ngili 5 ninaiba rent na kwa ngili 5 nina minoto thina tulatwibo so kila kipo nendo tabia ndo maitu kana ila ti kwatia mbesa Ruto ewa ngina awe kura cionthe pyu Kenya yonthe nundu kuma MCA makanenga andu make mbesa numuno ni kuya mbere wa muthende itwike kunie campaign na million siana 500 million nimuno ni Malava MCA ikuna campaign sia million 20 nimuno na isu cionthe ni umaarufu wa chama chake tayari kuwa ma MP kuwa ma MCA asioke bwa keke andondo kwenda na asioka bunetisi kana ni maambie kututele manje maasya term limit enda utunga ndwala make methi kubetanga term limit atubine forever tondo Museveni onde na ubine ya chao andu make so andu maitu yeti binda yao kuna kura yene binda yako ukitiande yaito it's about liberation ibinda ya activism nena you need fighting for freedom na freedom wesu yoka na kwamba kulea kuongwa freedom wesu yoka na kosa kura kukuna kura na kulinda kura okay yeah ndo azizia thangwa Daily Nation no monde meyashe kana pena akenya milioni 10 ile
kana 12 a Kenya 12 million ala maile kwithwa me andikithira ko ni makura na me andikithitie aya makacoka makacia kana Gen Z kwa na census ya 2019 Gen Z ala twinamo ni milioni 5 mana milioni 5.83 na mana 50 na ile in short no 5 million around 5.1 million Gen Z ukona Gen Z atu na mo Kenya milioni 5 na kwiyandikira ko ni makura onde kana wona percentage wenda ichao by moyo withi ukathele ni kwatia be tambe kwambia na bakwita ukamba tikune tito sekura 100% asiai pastors alimu maskulu siana ila sina ibandis ma form 4s moke teka mutiani ma preparewe mose kuchao mose kura tenda either 100% patoneka pate kuro ne mwekwa na icho ukono no mundi bya la medika umundi bya la me rongai o ma linda ma tukokadi umundi bya la me kitengela ma linda ma tukokadi ni kana tukahakikishe kana andu ni monsa kura na muika muno ni monsa kura ni kwithiwa paibinda yengi muika wa omea undu omeiye tamwe ya Ruto ya miaka 5 paibinda yengi asiai maana ma tevinda ni yeno paibinda yengi alimu maomea tina JSS teachers mate confirmed ngine yo monde tina alimu imagine mwalimu kwa 17,000 ngine yo monde na economy yeyebo na nokotilwa sha nokotilwa house levy kwanda biyo atia la chao nokuiba pei atia la chao so kila kibata ni kura tithi yeneo maisha maitu ba Kenya kura tithi yeneo ebuti ila tona utumia kwa Ruto nayo ti kulika ithekani na kutwika gorilla ni kuiandikithia kosa kura na kuthi kumekuna ibinda yabika ya mwezi wa 8 2027 ni monone ona amoika wakikundi kila otongo webo ngona mwena kina Bob mwethi cia thine muno cia linda mwananchi cia Sifuna na yezu ne political movement na wembea kana mwe aligned na politicians kana any movement but ni ngona mwe aligned muno na faction isi tongo ne Sifuna talk about ma linda mwananchi peamwe maitu kume kwa Sifuna abeange maitu me kwa Kalonzo United Opposition tienda kusisia du andu amena miana yitu pala mai etha mai na yote ise obese kidogo kuni kwa no kitabu kwa kwese obese ni otonye motena kwa kwese obese hapana kana ni chao silikali la yibo ndibetangwa tanika yenda tumba ombene bamwe tanika pauni bo Ruto katukonia kwa chetene tenda ilionthe tumba ni andu onthe asio na thuku alama cia Ruto must go titunganie kura situba pamwe no isia na cia awana mpango umwe tena go itikadi tambe yosa usio mpango ola umutelemile ne tokwati we stress muno wethe ona afya ya thuka nutelemile mpango ola tena go ni wa kuhakikisha kana nitaethiwa ti party ya kuseovya manifesto ile kuseovya ni the United Opposition kana linda mwananchi nundu at the end of the day niti kwasia ni lazima kisomo kikethiwe kichamana nundu kisomo kila musiwe kisomo ndo emauka cheni ni lazima uiti ominete misi mingi pyo pema wo chronic cancer ukethia musi wate indo watakitheka cancer sindu isi onthe tienda uiti with we taken care of nichao ni serikali Kenya ina udhui mwingi wailite kwaiwa kila mundu nicho Raila waitie tikanenga kila mundu vikiti 18 years utewe yani 6,000 shillings no asiene kweka kuyulusani teo na maiko this state house maka nengwa 10,000 that is part of money lati kwenda with kila mwene ndini wesi ona kwa thukata at least no kunenga wengilitha ndatu kila mwai tiwete ile uzene iwi inengwa ngilitha ndatu na iwa kuiye with ona ciana cia kuno cie kwenje chao imbesa inengwa mundu with no yake haya muzeise bwine kulo yiba yolo wa wandikithia wa kura na yolo wa campaign eno ya Niko Kadi tongwe ni amoika twina Felix Wambua omwe wa amoika patron wa Niko Kadi lembetani ya ukamba
ni moto ngoesi amwika kwiyandikithia tako ni makura wani wiyandikithĩtie ta mũkoni wa kura wina kura wonzia isi ethando ina yoneki utenayo uwene kulyo yiva kana woni yolo wa iseso iyi ya wandikithia wa akoni makula na IBC ne ambisi wandikithia wa akoni makura kwa wingi kwi muthenyani wa iyo ni iseso la yuthingi nyama tukumiongo ili na nyanya mwei wa kana mwaka wa 2026 na indi kuma bau wandikithia wa kura witha no kaendea but maofisi ni ma IBC in the constituency level indi kwao IBC ni matheiye mekundi ni maendee na kuandikithia ene ndeta akuni makura alama tena kura wewe nayo wena ikulyo yiva ngwitha ndisoma mautumani menyu itina wandatika oni ni kwao ni mene ende yaina kutuma ngwitha ndimasoma Felix yuluwa niko card ni kuthi beyond this electoral cycle kana kino kindu kiambia abe andu maziazi ndo imwe ni mwaki waneki ano kindu kikwambia kitheleto yu aye keti kindu kiothelo yu nitithiye ni tailite kwithiwa ti responsible na maisha maitu na maisha maitu maikuthelela kukunini kwa kula nicho ukuona andu manena makikosoa chao pepi ndabana speaker yu Raila nwendie uloka tunene ya no katika kilanzi ya wanga ini ukilasia in every generation ngaine ukilasia mundu wa utete andu make ndesa kwetikila andu make mabinyiwe pyo ko sindu itende na kuinene ya yu tuketi kune kura after kura tende na kuthuthania na yithiwe ni lazima kila mwene nthi mu Kenya amino bicha miaka 18 akethia wa ena kura nondu isu ni civic duty yaku kuna kura tikaeka kwasia maundu imathuku na hakundu kuna kura especially ona pea moito ingine noni ba marikiti ya ba masako maina kura na ni mundu ila kwimbumbano nimo meusia ngemi nimo measia tuyewila matutewila munuka nimo measia wetutia ngatende so tuyumila tiso twikaona noti unengwa kindu kana itikata tambe either tissue kana itisek na tikate kura situ tikandikithie namba situ cia ibande tinenge andu titesi tafadhali tisubie kura na kura esu ikaete change pau ukuona uiteya ukethia nuta lakini nduka umabo nita vicious circle of poverty niwo athiukie kuma we mwetu yuno wikibetike ko na weobo ukila kibandani cha manana ndukona baita kuma we mwanake uyo ikanga ndukona undu upendwa maisha kuma we mwanake we mwalimu na wo walimu ndukona yani siana si wisomethia ikathike kama maundu manene which is good lakini mwalimu ni wailo nengwa ndaya daktari ni wailo nengwa ndaya kila profession ona haimi ni mailite kunengwa ndaya na thowa wa maliuka eto nesa malelu makase ogwa ukethia witwa ngetha yaku ndonu wisila lelo ni musio ni wishua ngali yaku ndetulika chuma yongele expense ko kadi yesu taisi yemaanisha everything yeah Felix niona masaa maitu tunandatika ya bakube komito mine nenda twambo sisi ya enende na momea siata amwe maenende ala maende na kwatiania na itu kilungune kicha umondi no ende rona ne seyulwa niko kadi campaign yesu ya kuandikithia akoni makura muno ya amwika ve mundu kwasia congrats Felix you are really a real citizen for the change we want ndana wete sieto yake wa toma utumani kwesela ile itatu kenda imwe tano ambia na ndeto motongo TV na wenda bya wetawata na umeteba yuwe ndo na weta isieto ya gwende namba ya kuya zimwe thelete na imwe 5115 bano na namba ya zimwe yoka bate isieto ko ndabya wetawata hello lazima tuchukue hiyo zeno lazima moza kula ni wakili Makau Junior kutoka Karen pe mundu kwasia nitwa masunze wachua kiini kitu tukenu cha kwacha ambasa kadi nikanateno mukasenga muno muivalukwa ni kwithwa tutena kura nundu bayundu muvisi atena kula ni engineer Dr. Overlapping Maliungi alikosia Makendo Town Kalonzo tumukwete kuoko indi andu mose kura ni mutoa
mikongoni sino tumani ngosio wesaidi ya yutu yazi ukwete nganye kura yazi one term ekuya yazi one term two term no term long term wesaidi ya wina kura kuundu kezazi wa gawa two term one term utena kura motomani angeli Felix kiukuweta necha uo amwika ni metha na utulusa ingi na kuumisia mayumiasia nitawa muthoka kuma ngengi yesu yebende aya tumani na tiano na ba Utongwe TV congrats Felix no ola muna niwezo tumesitwa witawa Richard Mutuku ngalekosia mbioni Richard ya respond haraka olawe kwete you are a real citizen for the change we want as a nation aya otumani ungi umwe erasas wa mukiata kethia mwana osuwe nake na wemwe makwati abautamwe kanituma kwete mbau yana kwa yana aya ongena atia nona good morning ni nali kande ni wakilungu ni mukulia mo meshu atakana maika athoa ni Ruto uzio kulia kana mweshu hata kana tiga athoa yes nusi ikuthoa imaanisha nitolwa ni alama undu na matalila imaanisha nina sianda kame ila inetikie sietikamana imaanisha ninetikila kisomo cha nangike imaanisha ninetikila uiti andu maende na kuumia so pe kizazi nina mutabisikithia wakikisakwe nenga icha kubono chande na kizazi chuni chote nicho kuona pe amwe maitu mena wo muno na Ruto na nicho no ni yange maasia tosa kibila nundu tikosa either na Kalonzo kanona kwa kanawe Erastus nengiti kasio munde niwe president niwe no atia we ya boss ba nena this state house tunaisi patoneka onando masuwe alama oyete mali andino patoneka tone KICC itongewa tone Safaricom itongwa kwa moko ma serikali ya Kenya tone project la sikwe kwa pa national park imagine you maende na kwenga kitheka cha pala na musi pala tukwati ya mbesa make mahoteli tone sindu sio ndesi yani kila chonde au measu maite makitabike nikwithiwa nicho kitumete amwe maito masia mawia kitumete uiti uthuka na kisomo kithuka so ithio imwe city pandu tiendete tiba nendu moitu kwata kuoko ethio wina pandu kwenda kutinene na muika bundu no kwenu tukuni hesimu kuni Erastus pa mutongoi no kumbita na netio kapaundu wane tinene na andu nikwithiwa sindu isi enda usomethanywa mbola kwa mbola pe andu masi ai atunenge kitu timukunia kura athimi yake 5 nitisinda koka is no notion ti kuna kura mundu athimi yake 5 tienda accountability kila wiki hivyo thela ukokoka tu ya nini twaye muswado no mbunge andu mako mwasiata kana mukasia muswado no wetu we mbunge mwenda ningasia yes kana ngasia no tiko kitothio kuna kura no yasia naoni thia ta kuandikia we so uratokoleti kuna kura uratokoleti no ni mayasia baya na kila kiki ya andu woni kana ila taisi finance bill ilewe mabetu kithia ange maitu mathi wabu parliament na ange maende yana kwa abductiwa muthenosu musumbe okila asia ni wabetangela finance bill ai mambi homo kunangia moko na no momeme betu kithiti so tikwenda andu me uthiba ama ka control we ni musumbe tenda andu me controliwa ni alama makuni yakula ni kwithiwa ni mo employers iwandika mundu aile kwi kondo mawia aile uthukuma mawia lo mutabia na kati ya instructions yako tikwita boss niko ndani kabisa kusema eto idea kivisi masewane asiendeni haya kule Felix moma kaungamya mundu ta president yani kuli sio ni kwithiwa ti sakwasia niti ubetanga mundu titena president ni kwithiwa kino cho chatumie ona maandamano tia maungamia ni nundu wa handshake kana nundu wa broad based maandamano maungamia la tethie kana nthino ni kulika thinani kubendwa serikali na chao na nzia ya maandamano niwe taisi tisioke tina tambi kwiyumbania tithiwe na muika ukwitia ibel tinaise kibela kila tete kwitia yini changai
ula wituni ibila ingi cionthe siketwa ni andu amuika na niboti kwasia ni taile kwikala nthi na United Opposition ethwa tiunga Kalonzo kuoko timu unge tisi pe miana ya muika nwisi oyu no nginya tikokitia nafasi itu ni kwithwa Kalonzo no thiukitwe ni Gachagua Matiangi Wamalwa na Tembea withia hii yo muika welikilaba where is the face of the youth mekwata chao ni kukwata matia lio sasi onde apana meza nesu ikethwa ibangi wa maundu asu tenda to the table if you are not on the table you are the meal ethandu meza ne nuo ukwewa you so no nginya tiketha ba meza ne ni kuona nyaga ninyo mu aligned to United Opposition no ndo wazi mu kekala nthi na atonga ndine wa wazi kana mu kekala nthi na broad base at the end of the day ni kuiye no nginya Sifuna Kalonzo mekalende Sifuna ekalande ni wona ni the name line ni wambe ngetha bo ni represented na Kalonzo ayikalande Matiangi ayikalande na ti kwenda kila cha kweko na kithui kana no nginya nundu umonde umoika kasia Sifuna tosha wizi udhiba kwa we na peithwa ka mwingi onoto no force pata sinda mundu pakesa kwetu ila itawarira yeah ukethia bai mundu akwatela 50+1 kwenda kila cha kweko na kithui so pauti tikulia amuika masaku ungamaina muika wenu kitwi ungamaina muika wenu tone Bernard Kavuli muimu nenga kivila nikanate mane kwa uo ni mu respect ndakamela yetikie nundu Kavuli nao ni aya ndia nukwitia kivila cha MP tone muika ba masaku uyungama MCA ukakwata tone onako esombo na bandu ndiye kivila unenge na ni cha MCA ni cha senator ni cha governor nundu taisi vila ila titetia no kila kina ngaiki chetuni nundu ki usini we mwene bina gonde yeah yue na natumine twane na maundu maingi maybe beke ndo kwiwa wale kunena kioko ni cha umunthe yulu wa wandikithia wa kura na yulu wa muika by the way muika gucia yesi na we ya zenye mwa tizo yugona kura na andike mundu ndiye sanye ndiza na ngasazi ya kwaje kabanga tina ngomete utumani wa kukwa muikalama kusese kioko ni cha umunthe na otawo wote kwa tongo imaitu na anything to do with kuandikithia kura. Asante mwathani mubingwe wa kila mundu acio kendwani kwa katalwe otondu tonie bibiliani na ebinda ya kutalwa no nginye yawe ubikitie myaka 18 utalwe tafadhali tiukulia kwa oyu yeyote ndwani yeyote mutongoi ila kwi mathiko ila kwi na harusi ila kwi na ngasia ila kwi na kiboyo ila kwi na kanisa tuthi andu maitu nthini wa kila barasa yonthe kumbano matagwekana tose kura tikasie tikavitia Kalonzo titena kura tikethiwe na moyo mwingi wa kwasia kana kuona United Opposition kana Kenya yonthe tekwenda kusupport Kalonzo tiwe moyo tasi makavitu akakone wa kura mbe we mwene niwe we mubetia tia suangi kuresu ya kwemwe niwe kaete mabadiliko kulesu ya kwemwe niwe kaete kewu pa utinda waitia paichao paikewu kuresu ya kwemwe niwe kabendwa kisomo kuresu ya kwemwe niwe kaete uitimosio kuresu ya kuneo kumina abductions kuresu ya kuneo kumina police brutality kuresu niwe kuete justice nthini wa makoti maitupe andu ingi maende na upenwa mali yo itheka makotini ni kwithiwa ulusani ni waingivie tienda kuresu yaku ikakwate mwanosu na ndikulia ndwa situ pa Machakos County ilati na wetie Kathiani Mwala na Masinga tafadhali iyumili kwa wingi Mwala ye andu ingi Masinga ye andu ingi Kathiani ye andu ingi meyumilie kwa wingi na itha ndwa sakura na last time ndwa wosie kura na ndwa kuna kura ebinda ye ne ebinda ya kobosia nthi yaitu ti ebinda ya kwasia nenge yana kana maneli kana chao ne ebinda ya kobosia nthi yaitu asante nimugia muno Felix Wambua patron wa Niko Kadi lembetani wakamba twakata manongi tukaendea ndo Felix kura sioso asante agumuzese nemuvea nondo tambala na wagu melana mbeye neona yimo ndo wa saa 3:30 wa telekanda tika imwe kilungu cha moka chaelo vikamuthia mwendo wa saa 3 nimuvea mwanya nondo atambala na kwa kumelana mbeye
twithiane mwendoni wa saa umwe na saa itatu wiyo nthini wa vilingi wa mauvo ndio manyithia kila kitha kyaketika nthini wa ilembetetwe Okamba na Kenya yonthe lilikana atongo ima United Opposition ni matwa isenda mboka ilembetania Okamba mambeye makuweni kwi iyo umuthi na une metindila Kitui wakana na wakatano makatindila kauntini ya Masaku na inde mauvo asukati wa angi kwitha twikuete nthini wa vilingi wa mauvo kumasaa monza na vilingi wa mauvo wa wiyo nitwera Saskithuku Nzomo kwa oyu tiwanyesa muthenya wakwa.